ngokubona kwami uhlelo lolu luqhakathekile ngenxa yokubana ke njenge-organization enkulu emazweni wonke iyakwazi ukusingathi thina yehlisa ibanga noma inani lalaba ke abasebenyamalala ikakhulu kumayelana lezi ndaba zombusazwe. So ngokubona kwami kuyihlelo oqhakatheke kakhulu njalo olungayenza ke uhulumeni abe nakho ukuzimisela ukuyehlisa ke inani lalaba ke abathathwa ikakhulu mayelana lendaba zepolitiki. Ngemva kokunyamalala kuka Itai Dzamara, ukunyamalala kwele Zimbabwe kuke kwayenzakala na? Ngemva kwa Itai Dzamara abaningi abantu asebe bathathwa ke abaningi ibe yihlanto kubana ke abaningi bakhona batholakala ngemva kokuthathwa ke. Kodwa uma sikhangela ke kulabanye ke especially kumabandla aphikisayo abahambayo abalokhe bengavonakali njengamanje. Abanye bakhona izimeli ziyabe zicabanga ubana ke ngabantu abahambe ngaphandle kwelizwe kanti ke kungabantu ke abathethwe ke yilaba abangavumelani lodaba abaluhambisayo ikakhulu mayelana lokuhlinzwa kwahulumeni. Ukunyamalala kuyinkinga enkulu okungakanani eZimbabwe? Ukunyamalala ke kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokubana ke ilungelo lempilo abathina i-right to life kuyilo ke ilungelo lokuqala eliqhakathekileyo kumthetho welizwe weZimbabwe okuyiyo ke i-constitution. Ulaso isiluleko na sokunikeza laba bazobe khona kulolu hlelo bethola ithuba lokukhuluma labameli abe-United States Embassy? Kulaba ke abazathola kulelo thuba ngathi kufanele benanzelele njalo bebekwazi izinto ezenzakalayo ukuze ke abekwazi ukubana ke thathwa ke igamo yiphi ukubana ke i-reduce ikakhulu lokhu kunyamalala okwenzakalayo kwabatsha ikakhulu ebhareni yabatsha.